با عرض سلام بیننده‌های عزیز و ارجمند، شب همه شما بخیر و شادی باشد. اینک برنامه 90 دقیقه باز هم با یک مهمانی ویژه مهمون خاندان شما است و امروز در برنامه ما چمپیون سکرته مملکت سابق فوتبالبازی دسته‌های سابق بخش استقلال رگارتا دست کلوب مرکزی ورزش ارتش دلیرون اروتپا و همچنین یک چند دسته‌ها بازیگری تیم ملی اکمل صبوروف قرار دارند. خوش آمدید به برنامه ما. و بسیاری از مخلصان فوتبال تاجیک، بسیاری از اونهایی که بیشتر به فوتبال تاجیک ذوق دارند، توجه دارند، میپرسند که بازیگرانی که 10 سال پیش یا 15 سال پیش در دسته‌های گوناگون کشور بازی می‌کردند در تیم ملی در کجا هستند. و این خاطر ما هم تصمیم گرفتیم که چهره این فوتبالبازان نامور کشور را توسط برنامه 90 دقیقه به بیننده‌ها بار دیگر پیشکش کنیم. خوش آمدید به برنامه و در همین شب و روز در کجا هستید، چه حال دارید و با کدام کارها مشغول هستید؟ سلام علیکم، سلام به همه مخلصای فوتبال تاجیک. عین حال ما در دولت امریکا زندگی داریم و فعالیت ما همونجا است. بنابر سبب که فوتبال رو در اینجا بازی کردیم چندین سالها، وقتی بس کردن هم آمد دیگر هم خیلی وضعیت ها شد که ما به امریکا سفر کردیم. همونجا بازی کار و زندگی ما همونجا با وقتی کمی شد با بیام استراحت میکنیم با میرویم. خب کدام سال رفته بودید به امریکا و چی سبب شد که شما به امریکا رفتید؟ سبب اکو خیلی 2017 سال رفتیم. سببش بنابر تنقیصی بر معاش‌های دسته‌ها برای چی اویلادار و صاحب دو سه فرزند تنقیصی که معاش وقت و ساعتش بند نیست، مجبور شدیم که مرایم خارجه. خب در خاطرم هست که همراه با شما باز چند فوتبالباز تیم ملی، چند بازیگری معروف کشور هم اونجا رفتن. احتم همرقلوف، صاحب سوانقلوف، همچنین کامل سعیدوف، امید شریفوف و باز چند نفری دیگر. خب همه شما اونجا یک جا هستید؟ ما قطعی کامل سعیدوف دو کاسه رفتیم. دو کاس همینجا چی بلیت گرفتیم، سفر کردیم. پیشوازگیری ما در اونجا احتم همرقلوف بود. اونها در اونجا بود. و یک کس 6 ماه پیش ما رفت. همونجا وجه خیلی گویم که هم مرا میدونست. ما وجه جامون همش تیار بود. اومدیم از فرودگاه پیشوازگیری رفتیم جا با جا شدیم. بعد همونجا میده یک دو دسته چمپیون نیوجرسی بازی کردیم، یک 5 ماه 6 ماه. بعد دیگه کار کردیم. یعنی اونجا هم فوتبال بازی میکردید؟ ما رفتیم اول در اونجا 6 ماه یک دسته با نام FC موتاون میگفتن و چمپیونی نیوجرسی، شتات نیوجرسی بود. پولو پروفسیونال کلوب چمپیون نیوجرسی بود. همونجا بعد و در یک هفته 3 بار مشق میکردن. بنابراین ما بازیگرای تیم ملی بودیم. همونجا رفتیم خیلیشون مشق کردیم، صحبت کردیم. مربیش هم انسانی خوب، یگان پرابلم نبود. ما خیلی کاری خود ما را میدونستیم. می اومدیم خیلیشون هم صحبت شدیم، رفیق شدیم، مشق کردیم، یک 6 ماه بازی کردیم. بعد بگیم که وایدم سیزن تمام شد. ما را خیلی دیگه پشت کارا شدیم به همون بعد تمام. خب اونجا معاش میداد همون دسته که شما معاش میداد؟ اونجا معاش نمیداد. اونجا یک ستوپنکا بود. همون تیمی که ما بازی میکردیم در اونجا از تمامی MLC همین ویش لیگ امریکا بازیگرایی که میرفتن پرسموتر نمیگذاشتن، اگر می اومدن در همین دسته بازی میکردن. همه بازیگرای آرژانتین، پاراگوای، همین لاتینسک امریکا بود. بازیگر به حد بازیگر ناقص بود. برای هم بنا بر سبب ما رفتیم اول رفتیم ما بازیگر تیم ملی قطعی اینو آسان بازی میکنیم که یکم روزی ترینو مشق کرده وجه معلوم شد که دسته پرقوت است. خب چی منفیت داشت مثلا بازی کردن در همون دسته؟ منفیت که معاش نمیداشت و پولو پروفسیونال بود. سببش همین بود که وای هر سال زمستون با دسته‌های MLC بازی رفیقانه میکرد. از همونجا بعد دست فوتبال بازون دسته‌های MLC میرفتن. یکی با نیویورک رد بول هم دسته‌ها اونجا بگیم چیزی که یک راه یک راهی فوتبالباز رو میکشد. خب شما که همچون بازیگر تیم ملی بودید و سالهای زیاد هم در تیم ملی بازی کردید، خب همچون بازیگر تیم ملی بودن رو اونجا چگونه قبول میکردن؟ مثلا شما، احتم، صاحب سوانقلوف، کامل سعیدوف، امید شریفوف. بله و ما رفتیم همونجا شناس شدیم وقتی دسته خطی
گفتن شما از کجایی؟ ما گفتیم خیلی از تاجیکستان و تاجیکستان نمیدونم بسیارش. با گفتیم خیلی گوگل زنی اینجا بیوگرافی ما میبرم ما که بعد زدن اونجا دیدن که ما تیم ملی بازی کردیم با اونجا دیگه خیلی رفتار مناسبت دیگه خیلی شد دیدن که ما فوتبالیست پرستوی نیستیم که بازی کردگی تاریخ داریم ده در کجای هم تیم ملی بازی کردگی باشه اونجا خیلی ابروی اعتبار خوب داره. خب اخیرا دسته که شما بازی کردید این وخش بود همون سال 2016 17 بود اگر خطا نکنم شما در این دسته وخش بازی میکردید. خب همون زمان چند سال داشتید؟ چرا فعالیت فوتبال بازی رو ادامه ندادید؟ همون سال من 30 را پر کردگی بودم قدم 31 با مونده بودم بنابر سببی که من مایب شدم لات برداشتم پوچم جاگیده بود بجیلکی غوث دیگه برای ساز شدن و تقریبا 6-7 ماه در کار بود دیگه در بین 6-7 ماه وقتی در فوتبال تاجیک بازی نکنی یگان کس در کار نیستی همین سراغ نگنتم در رود که برو را هم خیلی میکنم که خودت میبره میره. در کدام حالت همین چیز به شما اتفاق افتاد که مثلا سیو گرفتید؟ در حالتی که تورنیری کوبکی فدراسیون بود بله جام فدراسیون بود همجا من در دسته CSKA بازی میکردم سرمربیش تویر مومینوف بود همجا پیش از موسم ما شرطنامه کردیم یک ساله گفت خیلی من صحبت کردم خطی مربی قید دسته گفت سومان در کار هم از حتویست خیلی با هم خیلی شد که بازی کردیم مایب شد پوچه یک هفته پیش از موسم موندن من خیلی فایرات کرد مربی هم خیلی کرد که در کار نیستی گفته بله خب این برای شما سخت نرسید همچون فوتبال بازی پروفسیونالی؟ سخت رسید خیلی من هم دیگه ناموس دارم خیلی من زورا نمیکنم یگان کسی که من در دسته گیری با نصیب باشه خدا خواهد یگان جا بود دسته بعد به کدام دسته رفتید؟ بعد من همین بخش خرگان با 7 سال بازی کردگی با هم دسته هم صحبت شدم با رهبر دسته اسرائیل شریفوف با مربی دسته اصلین حبیبالله با هم صحبت شدم و من با دعوت کردم گفتم بیا همینجا قطعی هم در کارش مشق میکنیم بازی میکنیم در آینده در کارش با یاردم میکنیم همه طرفا و من رفتم همینجا 2-3 ماه بازی کردم خیلی پوچم مایده سال شد بعد هم خیلی وزماش خالصی که احتم همراقلوف امریکا دا بود بله او دعوت کرد احتم همراقلوف و گفت بیا یک تماشا کن معقول شید میستی معقول نشید میری تاجیکستان شما تماشا رفته بودید؟ بله خب همون دوره که شما در وخش بودید یک دوره بسیار هم مشکل بود برای این دسته و حالتی بود که دسته قریب از بین رود وضع مالیویش هم چندان خوب نبود. خب به نظر شما چرا در دسته وخش سالهای اخیر همین مشکلی زیاد دیده می شود؟ بسیار از بازیگران ما مکتب فوتبالی خیلی خوب دارد دسته مذکور که حالا خطلان نام دارد و اما مشکلات مالیوی باعث می شود که بازیگران بهترین از این تیم می روند و دیگر دسته ها و حتی با هیئت جوانان تیم بازی میکنند. بله من راستی سال ما بازی میکردم خیلی کمتر تنقیصی بود لیکن در آخر 3 سال اخیر ده من هم صحبت هستم با مربی دسته اصلی حبیبالله با سرداری دسته هم کم یک وقت قربان تبرم یک خبر میگیرم هم صحبت شدیم پرسیدیم کمبودی گفتم در دسته چی هست جوانو چی با میروند خیلی میگن یک معاش فقط معاش هست و مکافات پولی نیست بله با یک معاش اونجا هست فوتبال بازانی که 2-3 فرزند دارن و یکنین 2000 سومون و زورش نمیرسد تامین کردن اویلشه بنا بر سبب همین که معاش کمه بسیار فوتبال باز اونجا ترک میکنن دسته ها رو میروند طرف خارج. به نظر شما چی باید کرد که شرایط رو برای فوتبالبازان فراهم آورد؟ سرپرست یافتن در کار دسته رو به نهایت دسته وقت قربانتی بود سرپرست ده چی گویم نجدت میکنه بله یعنی با سرپرست نیاز دارد. بله پیش این اگر سال ما بازی میکردیم همون سالی که سرپرستی نقض میشد ما همون سال چمپیون میشدیم در تاجیکستان. بله هم چمپیون میشدیم یا کوبکی تاجیکستان رو میگرفتیم یگان چی وقتی که همین کمتر سوستر شود رزولتات هم سوسته میشه. خب به نظر شما نظر به همون سالهای پیش وضع چمپیونات امروزه اگر قیاس کنیم چگونه است اون سالهایی که مثلا شما از 2005 تا 2010 که دوره طلایی و دسته سابق وخش گویم خطا نمیکنیم بود و فرق همون سالها و فرق همین سالها در چی است؟ اون چمپیونات پرقوت بود یا چمپیوناتی که حوزی است؟ با فکر من
он чемпионат қувваттар буд. аз кадом ҷиҳат? аз ҷиҳате ки мухлис буд. мухлис футболро пеш мебарад. футбол бе мухлис ин футбол нест. вақте ки мебе варзишгоҳ пур аз мухлис аст, хоҳи нахоҳи уже бозӣ дигар мешавад. уже ҳама ҳаракат мекунад ки худаша дар пеши мухлисош, дар пеши дасташ нишон диҳад. ҳозир мераи дастаро мебини, мухлисоро мебини, нест. ягонам Истарафшан ҳамкам мухлис дорад, Кулоб дорад, Равшан. дигар дар шаҳр мухлис ҳам нест ки ҳозам вақти Қурғонтепара мери бозиша тамошо мекунӣ 500-600 одам аст. вақте мо бозӣ мекардем 10-12 ҳазор одам ҷамъ мешид. чаро солҳои пеш зиёдтар меомаданд, ҳоло камтар? бинобар сабаби мумкин ки сатҳи футбол суст шидагӣ камтар. мумкин ҳамин сабаб, мумкин ман хато мекунам. фикри шахсӣ шумо? фикри шахсӣ ман. ҳозир ман гӯям ки пеш мо нағз бозӣ мекардем, ино суст бозӣ мекардем, ин хатост. барои ки ҳар як кас даври худаша мегӯяд. барои ҳамун ин даврам ҳозир ман тамошо мекунам, футбол нағз, аммо бинобар сабаби ки мухлис нест. мухлис ба кадом сабаб намебиёяд? ба сабабе ки футболбози нағз кам аст ҳозир. ҳозир ҳаман чи футболбози бошад, камтарин футболбози нағз мешавад дар Торикистон, хориҷ мераванд. ҳамчун легионер мераванд. барои чӣ ки хориҷ дига аёхт. ҳамон давраҳое ки шумо дар дастаи собиқи Вахш бозӣ мекардед, хуб онҷо дастаи Вахш буд, Регар Тадас буд ва ҳатто дастаи Хима буд аз Душанбе. хуб боз чанд дастаҳои дигар. хуб Вахш пайваста бо Регар Тадас чемпиониро иваз мекарданд. гоҳ ин даста, гоҳ ин даста. хуб кадом дастае буд ки боз хубтару беҳтар ҳунарнамоӣ мекард дар чемпионати Тоҷикистон? дастаи Хуҷанд ҳама вақт пурқувват буд. ҳамон солҳо ҳам дастаи Хуҷанд пурқувват буд. баъд дастаи Истиқлол 2 соли охираш, соли 2008-9 сол ба сол Истиқлол пурқувват шид. сол ба сол ҳамон вақт ҳамин буд ки он вақт майдони худа ҳама зур бозӣ мекард. дар майдони хонагӣ вақте мерафти сафар, дастаи Кулобам дар майдони худаш нағз зад, дастаи Хайри Ваҳдатам барои он ки вай мухлис доранд. вай мухлис дубора қувваи дастаро, қувваи бозингар қувваи дастаро пеш мебарад. барои ҳамун футболбоз вақте майдон биёяд бина ки мухлис пур аст, дигар хеле ҷо бозӣ мекунад. хуб шумо баъдан аз Вахш ба Истиқлол гузаштед. чӣ сабаб шуд ки шумо онҷо гузаштед? маоши баланд ваъда кардан дар Истиқлол ё чизҳои дигар? Истиқлол ҳама тарафа, Истиқлол ҳам чӣ хел гӯем, маошам нағз гӯем, ва дастаи пурқувват шидеса буд. ояндадам ояндадор буд. ояндадор буд. ба ман худам аз шаҳр будам, 7 сол 6 сол дар Вахш бозӣ мекардам. хона дар Душанбе буд. барои ҳам гуфтам 1-2 сол дар хона бозӣ кунам, хубтар мешавад, наздиктар. хуб агар махфӣ набошад, дар Истиқлол чӣ қадар маош мегирифтед ҳамон вақте ки аз Вахш гузариш кардед? рости дар ёдам нест. ба ҳар сурат нисбат ба дастаи қаблӣ хубтар буд? хубтар буду. ба фикрам рости дар ёдам нест. хуб ҳунарнамои худро дар Истиқлол давоми 1-2 сол агар хато накунам бозӣ кардед, чӣ гуна баҳо медиҳед? баҳои на хуб на ганда. хуб дар ҷоми президенти конференсияи футболи Осиё тими Истиқлол бозӣ кард. соли аввал муваффақ нашуд, баъдан соли 2012 онҳо баранда шуданд. хуб ҳамон вақт чӣ намерасид барои дастаи Истиқлол? беҳтарин бозингарони тими миллӣ ҳам онҷо буданд, сарҷамъ шуда буданд. якум соле ки бозӣ кардем дар Тайван ба фикр бозӣ кардем, рафта будем ҳамҷа. хатогӣ ҳама мешавад. ё вақте мегӯянд ки проигрывает тренер, побеждает команда. Значит мураббӣ хатогӣ кардагӣ ягоне ки ҳамун даста. сармураббии тим он вақт Алимҷон Рафиков буд. хуб ҳамин ҳоло муваффақиятҳои дастаи Истиқлолро дар чӣ мебинед? ҳам дар ҷоми Африка ва ҳам дар Лигаи Қаҳрамонҳо. бубинед як дастаи ҷавон, масалан нисбат ба дастаи Вахш, Регар Тадас, Истиқлол хеле ҳам ҷавон аст, вале дар як муддати кӯтоҳ тим ба як гӯем ки абардастаи футболи кишвар табдил ёфт ва дар Осиё ҳам ҳоло нуфузи хеле зиёд дорад. ки мебинем бозингаро беҳтарин гирифтагӣ, якачин, ҳама якачино гирифтагӣ, футболое ки чӣ футболи беҳтарин футболбози пайдо мешавад, дастаи Истиқлол шароит дорад, ҳама тарафа мегирад, мураббӣ нағз дорад, сарпарасти нағз дорад ки камбудӣ надоранд. ягон агар ҳамаи дастаҳо ранги Истиқлол ҳам хел
سرپرست یا انو دستگیری کنن و همه طرفه بیکمبودی باشه فوتبال ما خیلی پیشتر میره. بعد فوتبال بازی استقلال توجیکی قشنگی گویم دروژنیان ده گویم. بسیار دوست و رفیق نزدیک دوست و رفیق یک اوجی چند سالشی بازی کردن یک خطی. دو تا سه تا بازیگر علیش میشه. کاستی کماندی همه یک جا بازی کردن چند سالشی. بله. همین سبب اوجی یک دیگر فهمی همه طرفه اوجی هم در تیم ملی بازی میکنن هم در دسته بازی میکنن یک دیگر فهمیشون نغزه. بله. خب سال گذشته استقلال در لیگ چمپیون‌های آسیا بازی کرد. شما این مسابقه رو پیگیر بودید؟ بله. خب چگونه بها میدهید موفقیت استقلال رو در همون مسابقه در چی میبینید؟ در فوتبال باز، در تاکتیکای درست، در مربی یا چیزی دیگر یا مثلا از آن که نسبت استقلال حریفان کمتر معلومات داشتند؟ نه کمتر معلومات این هیچ گفتن نمیشه. نه اساس این تاکتیکایی که ترینر انتخاب کرد. بله هم تاکتیکایی که ترینر انتخاب کرد فوتبال بازان همون تاکتیکاتی بازی کردن برای همون فعال موفق شدن. خب از استقلال شما بعداً به ریگارد هداس گذاشتید. چرا این گزارش انجام شد؟ اونجا کمتر نفهمایی شرکتی سرمربی دسته علیمجان رفیکوف؟ نه اونجا کاوازویچ بود. نیکولا کاوازویچ. بله. اونجا کمتر هم صحبت شدیم قطعیش یک نفهمیشید برای هم گفتیم بیا خوبش من دسته رو ترک کنم شما کار کردن گیرید. به نظر شما کاوازویچ چگونه مربی بود برای استقلال؟ مربی نقض بود. مربی نقض بود این اما با سببی که من از دسته رفتم من وای فهموندم اون منو نفهمید. با سببی که وای روسیه نمیدونست خوش رو نقض نمیدونست روسی رو من فهموندم اون نفهمید بعد او انگلیسی گفت من نفهمیدم. برای همون من گفتم خوبش خب دم به جنگ به یگون چی به یگون صحبتی بلند بیا شرطنامه را من کم کنم من برای که وقت ریگرم دسته نقض بود. بله. که من دسته ریگر گذارم خوبتر میشه برای اینکه وقتی این مربی اومد من اوجه در دسته نمیدید. من گفتم یعنی جای شما نبود برای مربی. خب در ریگارد هداس چگونه هنرنمایی ها بود؟ آیا شرایط ریگارد هداس همون وقت خوب به نظر میرسید؟ اون وقت ریگارد هداس نقض بود. خب سرمربی دسته محمد جان حبیبلوف شما دعوت کردید یا کی رهبری دسته؟ محمد جان حبیبلوف. خب چرا ریگارد هداس بعداً که همیشه در چمپیونات تاجیکستان همچون دسته حکمران بود همین گونه حکمرانی خود را ادامه نداد؟ بعد از سالهای 2011-12 روشن چمپیون شد، استقلال چمپیون شد. خب سبب این رو در چی میبینید شما؟ سبب این معاش پول حالت مالیوی. بله. خب یکی از ناکامی های ریگارد هداس که وقتای اخیر به همین گونه حالت گرفته شد و دسته سال گذشته از لیگ عالی به لیگ یکم رفت. شما در چی میبینید؟ مثلا بسیاری ها میگن که بازیگران محلی که در ریگارد هداس بازی میکردند اونقدر خود را برای نتیجه های خوبی دسته نتوانستند قربان کرده. یعنی بعضی چیزها باعث شدند که دسته ریگارد هداس از لیگ عالی رود. خب همین گونه حالت ها رو در چی میبینید؟ پول یا مبلغ سبب اساسی ناکامی مثلا ریگارد هداس شده توانست؟ اینم از یک سبب ها است. وقتی که میگن ما وقت داشته بازی میکردیم سرمربی دسته وراز توراقلوف هم یکم سالی که وقت قربان تبادم بازی میکردم و گفته بودند وقتی که تو میدان میبروی اوجه بازی کن. از تحت دل بازی کن. فکری پول رو نکن. بله وقتی تو بازی کردنی نیستی نبیا میدان. وقتی تو جو برآمدی اونجا تو نگو پول میتیان نمیتیان تو جو برآمدی میدان کارت کن اونجا. وقتی که تو بازی کردنی نیستی کمان دسته را با امید نکن کنکریت من نمیکنم بازی تمام نمیبیا میدان. اون مومنت میشه وقتی که فوتبال باز برآمد جو کارش کردن انمی سببی ریگر فوتبال باز وقتی برآمد فکری پول کرد. همین سبب ممکن دسته بازی نکردن ممکن وقتی میدان برو بعد فوتبال بازی هوزی جوانه هوزی بسیار وقت پول ما وقتش بازی میکردیم لوی تو زون رو لوی بود این وقتی تورنیر رستم دولتابای سر میشید آن همینجا لوی ما تو لوی خونه میرفتیم هوزی در گازونو اینو بازی میکنن. یعنی شرایط خوبتر است نسبت به اون سالها. بله به حد هوزی شرایط نقص کرده همه طرفا رازدیوالکو هم نقص میدانو هم نقص همه طرف است نقص فوتبال باید بازی کنن. جوانای هوزی اگر از پشت پول ندارند بازی کنن آینده با انشالله نقصر میشه. بله خب شما بالاتر گفتید که البته حالا فوتبالبازان خیلی هم کم هستند در چمپیونات تاجیکستان. یعنی فوتبالبازی که سطحی بلند دارد. مثلا سالهای پیش زمان شما بازی میکردید
дастаи вахш, регарта даст, масалан хима, қариб ҳар як ҳамин дастаҳо як ҳайати тими мунтахаб дошт ва сармураббиам барои интихоби бозингарон фикр мекунам мушкилӣ мекашад. ҳоло бошад баръакс, мушкилӣ дар он аст ки футболбоз нест. Масалан ба истиснои он легионерон дар дигар дастаҳо, масалан дастаҳое ки поёнӣ ҳастанд аз зинаи чаҳорум, панҷум поёнтар, қариб ки бозингарони тими миллӣ нестанд. Хуб ин сабабаш шумо дар чӣ мебинед? ин сабабаш мумкин ки дар дастаҳое ки академия надоранд, мактаби футбол надоранд, мумкин бар ҳамин сабаб бошад. Мумкин ки аз ин вақте дар даруни даста бошӣ ҳамон вақт мефаҳмед. Бале. Хуб як масъалаи ҷиддӣ ё проблемаи асосӣ ин аст ки дар 10 дастаи иштирокчии Лигаи Олӣ масалан 10 ҳайати ҷавонон ё дубл ҳаст. Аммо онҳо хуб коркард карда намешаванд. Солҳои шумо чӣ гуна буд ва фарқи он солҳо аз ин солҳо дар чӣ аст? фарқи он вақт чӣ буд ки мо вақте бозӣ мекардем, дар дастаҳои мо 5-6 та бозингари аз тими ҷавонон дар машқҳои мо буд. Яъне роҳат мегирифтанд? Бале, роҳат мегирифтанд. Баъд дуюмаш ҳамин буд ки вақти пеш маош дастаҳои дуюм дастарам камакӣ медоданд. Яъне маош мегирифтанд ҳайати ҷавонон? Як хел ҷавоное ки мо вақте бозӣ мекардем, як хелаш ки например қати мо машқ мекарданд 7-8таш ва ё мегирифтанд. Маош мегирифтанд? Мегирифтанд маош. Аз ҳамин сабаб ки ва ё дигарон медиданд ки ино мегиранд маош ва ё ҳаракат дубора мекарданд ки ба дастаи калон рӯйхат ҷо гирем. ҳамроҳ шавем, тамрин кунем ки пага моро соҳиби маош шавем, соҳиби чиз шавем да. Аз ҳамин сабаб мегирифтанд, камтар чӣ буд да гӯем? Рақобатпазирӣ буд. Бале. Ҳозир ман намедонам дастаҳои ҳозира бисёре аз дастаҳо намегиранд, масалан ҳайати ҷавонон маош намегиранд. ҳозир футболбози калон намегирад ахираш. Бале, воқеан ҳам дуруст аст. Хуб, Акмал, тими миллӣ яке аз ҳамон давраҳои хуби фаъолияти шумо ҳам ҳаст ки солиёни зиёд бозӣ кардед. Аз ҳама давраи хуб дар тими миллӣ барои шумо кадом солҳо аст? Давраи хуб тими миллида ҳамон соле ки мо бо сармураббӣ ки Пулот Қодиров Малдиви рафтем, унҷа ҷазираҳои Малдиви рафтем, кубок Африка бозӣ кардем. Бале, ҷоми даъвати конференсия футболи Осиё. Бале, якум ҷо унҷа гирифтем. Баъд аз он сон омадем. Дуюм марҳилада ман уже почам операция кардам, лат хӯрдам, опартон дигар натонистам рафта. 2-3 бор ҳам хелиштаги ки марҳилаҳои якумро бозӣ мекунам, дуюмашро бозӣ карда наметавонам. Бино бар сабабе ки лат бардоштаги зонуҳо ҳардуш операция кард. Бале, осеб гирифта буд. Хуб, як муддат шумо дар тими миллӣ бозӣ кардед, замоне ки дастаи мунтахаби мо дар бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳон 2014 ҳунарнамоӣ мекард. Бозӣ бо Ҷопон, ҳам дар Душанбе, ҳам дар Ҷопон. Хуб, ин чӣ гуна бозиҳо буданд ва оё бохтҳои калон барои бозингар таъсири манфӣ намерасонид? Бохти калон таъсир мерасонад, аммо мегӯянд ки жизнь на этом не заканчивается. Ҳаёт бо ин тамом намешавад. Бале, над ошибками учатся. Гиҷоида мо хато кардем, хай интари футболе ки дастаи Япония қати бозӣ кардагӣ набудем ягон бор. Якум бор рафтем дар оҷаи варзишгоҳе ки 70,000 одам ҳама истодагӣ, ҳамон сол дастаи Ҷопон чемпиони Осиё шуда буд. Чемпиони Осиё беҳад пурқувват даста буд. Хай мо ҳам рафтем, ҳаракат кардем, чанд хай тонистем кардем. Бу хатогӣ мешавад. Неки бу хатогӣ омадем дар Душанбе инҷа бозӣ шид, хеле ислоҳ кардем. Ҳаминҷа дам метонистем бу камтар нақстар бозӣ кунем, ҳама хеле шид хай насиб. чаро масалан ҳоли ҳозир ба мутахассисони тоҷик сармураббигии тими миллиро бовар намекунанд? Намедонам, мумкин бино бар сабабе ки аз як даста бисёр мегиранд бозингар. Лекин охир дар асл нигоҳ кунем, агар бисёр бозингари нағз дар ҳамин дастаи Истиқлол ай. Чӣ дурӯғ гуфтан дар кунем? Бозингари нағз дар дастаи нағз ай. Аз ҳамун сабаб аз дигар дастаҳо намегиранд, барои он ки медонанд ки даста агар футболбози нағз бошад, 1 сол ним сол дар даста мемонад. Хоҳи нахоҳи дастаи Истиқлол ё Хуҷанд. Ду дастае ки бигем стабилна, маош мегиранд, ойлик мегиранд. Ҳамун сабаб агар тренере ки хориҷ биёра, вай уже
ҳамаро як нигоҳ мекунанд. Лекин ман боварӣ дорам ки дар аввал мегиранд, як нигоҳ мекунанд, бо 90% аз дастаи Истиқлол мегиранд. Барои ки футболбози нағз бисёр дар дастаи Истиқлол. хуб, ба назари шумо дар тими миллӣ мураббии хориҷ бошад хубтар ё ки мураббии дохил ҳамин ҳоло? Мураббии хориҷ. Ба кадом хотир? Ба кадом хотир? Ба хотире ки вай намегӯяд ки ин футболбози нағзи ман, ин Истиқлол ва Хуҷанд ҳама як. Барои хориҷ ҳама як аст. Дар мураббии тоҷик шува як меш тоҷики мо ҳаст ки ҳам писари ман як дастгирӣ кине ё ва як кине, мураббии хориҷа намеша ин кора гуфтан. Мураббии хориҷ холис. Кадми нағз, кадми зур ҳамуна мегиранд. Бале. Хуб, қаблан Кемал Алиспаҳич буд. Даврае ки шумо бозӣ мекардед дар тими миллӣ. Чаро ӯ аз тими мунтахаб рафт ҳамон давра? Қариб 1 сол ҳам фаъолият накард. Бале, намедонам. Умуман ягон маълумот надоред. Баъдан Никола Кавазович сармураббии тими миллӣ шуд, аммо шумо ба тими мунтахаб ҳамон солҳо даъват нашудед. Ин ҳамон сабабҳое ки нофаҳмӣ буд бо ӯ дар тими Истиқлол. Хуб, ҳамин ҳоло ба тими мунтахаб мутахассис аз кишвари Олмон даъват шуд. Ба назари шумо ин мураббӣ метавонад тими миллии моро ба ҷоми Осиё 2023 барорад? Мураббии олмонӣ так ҳозир гӯем ки мебарорад сразу гуфта намешад. Барои он ки вай бояд дастаро якум ҷамъ кунад, бинад футболбозои мо кадом дараҷада ҳастанд. Баъд аз он ду-се бозӣ кунад, баъд маълум мешавад тактика, техника кори мураббӣ. Дар як ду-се бозӣ мураббиро баҳо дода намешавад. Вай як мавсим я вақт дорад ки мураббиро например вай футболбозоро намедонад, ҳар якча месанҷад. Ин бозӣ например Нуриддин Давронов мумкин санҷад, бозии дигари мумкин Фатлоев санҷад. Барои ки ҳозир инҳоро файрод накардастанд ку дигар футболбозон. ҳозир мураббии нав бо футболбозони нав даъват мекунад, онҷа бо маълум мешавад. Бале, ҳар мураббӣ фаҳмиши ҳар гуна дорад. Хуб, яке аз проблемаҳои асосӣ ҳамин ҳоло рафтани футболбозони бо таҷрибаи мамлакат ҳастанд. Баъд аз анҷом ё карьераи футболбозии худ онҳо аз футбол дур мешаванд, ба кишварҳои хориҷ мераванд. Масалан, мисли ки шумо ба Амрико рафтед, ба Русия мераванд, қаблан Дилшод Восиев рафт, Иброҳим Рабимов рафт. Хуб, 4-5 бозигари дигар ба дигар ҷоҳо. Чаро Даврон Тухтасунов аз ҷумла, бале, яке аз чеҳраҳои бисёр ҳам соҳиби истеъдод буд. Хуб, чаро футболбозони номии тоҷик ба фаъолияти мураббигӣ намепардозанд ё кори дигар барои худ пайдо карда наметавонанд? Сабаби ин дар чи аст? Сабаби ин рост ман намедонам, лекин сабаби якумаш ба фикри ман ки вақте футболбозоне ки пуртаҷрибаанд дар тими миллӣ хизмат кардагӣ, бозӣ кардагӣ, якум пешниҳод бояд аз Федератсияи футболи Тоҷикистон шавад ки биёед бачаҳо ина дастгирӣ ки шумо футболро тамом кунед, агар хатм кунед, мо шуморо дастгирӣ мекунем дар федератсия, дар тими навҷавону ҷавону ҳаст бисёр тимҳо ҳаст ки бале сар кунед майда шумо литсензия хонед гиред, мо дастгирӣ мекунем, ҳамиҷаба кор кунед. Яки интари пешниҳод аз федератсия намешавад. Хуб, умуман ба шумо ман нашида буд. Умуман ба ягон бозингар ҳам? Ба ягон ман пурсидам бозингарро чанд кас рафтагӣ, ба ягон кас шидагӣ нест. Бале. Хуб, бисёре аз мутахассисон ҳам мегӯянд ки фаҳмиши бозингарони тоҷик масалан ба он дараҷае нест ки онҳо бояд дар ҳамон вазифаҳои хубтар кору фаъолият кунанд. Шумо дар ин маврид чӣ мегӯед? Ки мегӯяд ин хел сухан? Масалан баъзе аз мутахассисон ҳамин гуна фаҳмиш доранд ва андеша доранд. Ман фикр дорам ки хато мекунам. Ба ҳар ҳол чӣ хеле ки мо футбол бозӣ кардагӣ, дар даруни футбол, дар даруни даста калон шудагӣ, мо медонем уҷа чӣ хеле падход кунем ба футболистҳо, ба дигар роҳбариятҳо ки ба соҳаи футбол, бале, ба соҳаи футбол чӣ хеле пеш барем. Аммо боварӣ намекунам, баъд ҳар хел суханҳо мебарам. Бале. Хуб, аввал дар кор гире, бине аз ҳудаш мебарам. Натиҷаашро натиҷааш бине мешавад ё нашавад, баъд хел сухан кунем мешавад. Ягон футболбозе ки ҳозир ман федератсияи футбол ки ман намедонам, ягон футболбоз кор намекунад ҳамҷо. Ягон нафар. Ягон кас дар структураи на менеҷмент, ягон ҷур, ягон футболист нест. Бувши ки гӯем футболбози боз мекунад, собиқ ягон кас нест. Бале. Хуб, чаро футболбозон мураббигӣ намекунанд? Масалан ба кори мураббигӣ намепардозанд? Футболбоз ҳар хел мешавад. Футболбозе ҳаста ки шавқ надорад ба мураббигӣ. Шавқ дорад ба ягон системаи
менеджмент мумкин ягон менеджер шава ё ягон дигар система соҳаи футбола аммо мураббигӣ давай худаш медона ки наметавонад мумкин чи чӯ мягкие да футболбоз қати бояд ҳама вақт строго кор кунӣ ки ҷиддӣ бале атак намешавад барои ҳам ҳаста футболбозе ки метавонанд кор карда аммо пешниҳод нашавад аз федератсия ё аз клубои республика ваёрам маҷбур мешаванд барои ба хориҷ раванд. خب از دسته‌هایی که شما بازی کردید مثلا خاتلون، ریگارتا داست یا تیم‌های دیگر یکم اور پیشنهاد بود بعد از انجام فعالیت فوتبالی که بیاید مثلا اینجا کار کنید. راستی من انجام کردم و دیگه فقط همین فدراسیون یک دو بار صحبت کردم قطعی یک دو متخصص اول گفتن خیلی کمتر طاقت کن شود فایرود میکنیم من دیگه هم خیلی شد که بیلیت گرفتم برفتم آمریکا. بله با آمریکا. بله. خب تشکر زیاد. بسیار یک صحبت صمیمی بود. اکمال صبورов سابق بازیگر تیم ملی دسته‌های خاتلون، ریگارتا داست، استقلال، کلوب مرکزی ورزش ارتش که راجع به فعالیت خود، راجع به مشکلات، پرابلم‌هایی که همین حالا در فوتبال ما هست صحبت کردن. ما باور داریم که شما در آینده سهمتون رو برای فوتبال کشور میگذارید و چطوری که شما بالاتر گفتید با این فوتبال به انجام نمیرسد، حیات ادامه دارد و باور داریم که بازیگران تیم ملی هم که حالا بازی میکنن از بازیگران پیشین سبق میگیرن و این صحبت ما فکر میکنم اگر برای کسی پسند هم اومد خوشحال خواهیم شد. تشکر از شما. خوش آمدید به برنامه 90 دقیقه دوستان ارجمند. در همین دوره هایی که چمپیونات تاجیکستان در تعطیل است ما چهره های فوتبال کشور بازیگران با مهارت و معروف مملکت را البته برای بیننده ها برای نسل های جوان معرفی خواهیم کرد. تا برنامه های دیگر صحتمند و پیروز باشید.